Mina ngizalelwa eThokoza, ngikhulela eThokoza, yabo. But ngakini ngikhulela futhi ngeke ngabloma Bronkhorstspruit eNkangala because of there was war eThokoza, had to go there. Ngaphinde ngabuya eThokoza futhi that's where sengikhulela khona futhi most of my life ngispenda khona. Ke kwaliwe eThokoza. So we had to ukuthi sisuke eThokoza siye Bronkhorstspruit. Sahlala khona eBronkhorstspruit I think something like 3 to 4 years. Those days bekulwa ANC ne-IFP. Yabo. Ngabule ANC ne-IFP ngalezo inkathi lezo. It was hectic man, bekufa abantu kakhulu yabo. I was still young ngalezo inkathi yabo. But most of the time it was almost gunshots and all that. Yabona uvuke kuseni kufa umuntu nini na ukushisa umuntu uyamthola. So those were kind of things bezenzeka most of the time nje bekuma gunshot thumamele ama-comrade nangandlula yagijima yangithola bekuyimpi yabo. Mina ngibuye ekhaya ukuthi umama ngokumuntu strict kakhulu, abeka strict uMagriza. Umuntu oshaya uMagriza bekuya strict ngalendlela ukuthi kulesa strata sambe bakuthusa ngayo mawuganga. Athi sombiza umama kaThandi, that's my sister. Wasombiza umama kaZodwa umntwana vela align. Yeah, so bekulo beyangahleki uMagriza. Bekashaya lo umuntu loya. Yabona isibongo sakho naSikhosana bekathanda ukuthi yena uNaSikhosana umthetho onzima. Senje abe indlu kubihleli semanzini. Beyakadla lila gogo. Yathi mina nguSikhosana, uNaSikhosana umthetho onzima. Ngizokubetha yo maye mina umndebele indebele. Thina I think ekuhlakanipheni kwethu nima sesicala sithi siyahlakanipha. Sihlakanipha sekukhona lento zamabhuju. Yabo. Because ngalesa sikhathi ngalento yecrime bekusesebancane kakhulu. Masicala sithi siyahlakanipha izinto sezitshintshile manje ngalamabhujwa. Yabona sinalento ukuthi manje hayi sifuna ukuba amabhujwa yangithola. Yeah, and then siya amabhujwa abantu abaqoka kahle, yabona abantu abathanda istyle, abantu abathandwa botekeni. So kahle kahle wonke umuntu ekukhuleni kwambe kafuna ukuba ibhujwa. So isibhujweni bongeke ibhujwa belingakuvela likushayele ihipster iskoshi. Elinye uthi yavela likushayela idelela ihipster, omunye uyavela ukushayela iarmy green mara ingaza ihipster. Shuthi wena into eyifilayo ukuthi mina ngifuna ukusigcoka kanje ibe kuyi-expression ye-fashion yangithola. Shuthi the way wena uma uzibhekile ukuthi mina ngafanelwa into nje, then ushaya leso style. Sihamba ke satshintsha ke isibhujwa kwaba indaba ukuthi sesifakile ibuli ke manje isibhujwa sekunabo diesel nabo ini, because ngalesa sikhathi sisaqala you could easily take ijacket kaMadala uyivale lingane kube slim fit yangithola. Revolver ke isibhujwa kwaba ukuthi sigcina sokuthi manje sesisicela ngokuthi haya masoyishayile sekumele ngathi unga-eda lentonyana yegama yangithola. Yeah, futhi manazi mina ngiboshwa kanjani. Nginomngane lana ngimazela sikhula sonke. So this friend of mine uyena he was a guy oshumayelayo, was a preacher yangithola. So nami lento leyo yokupreacher kahle ngifunda kuye yabona. So umngani wami lo bekangazwani noanti wakhe. So mina nalomngani wami ke we go around and we preaching the word of God yabona. Go to high schools, we preaching siyalena le besiya nasisibhedlela and lay hands bantwini yangithola. So we preaching nala in our age mates we preaching. So most of the people abangazi bazokutshela ukuthi umbalo umfundisi, because ikasi lonke saziwa ngokuthi lezi mawo wahlangana nazo ziyashumayela. So umngani wami sekahlala noanti wakhe ubaba khakasekho nje. Hlala noanti wakhe bayalwa ke manje nalo anti. Uanti umfuna phumile endlini. So ngelinye shuthi khaba umngani wami yazi indlu enjani. Yindlu bese emuva kunemikhukhu
emva kwale mikhukhu kune fence ne bese kuba umunye umuzi eback opposite. So mara indlu yakhabo mngani wami ibheke kuphi ku Main Street estradini la kudlula khona imoto. So kunomuntu ukuthi lo muntu lo uhlala bamba inkunzi lapha kulesa strata. Maka baleka angene ekhabo aphelele emva kwemikhukhu because bekungana fence kahle. Should lo muntu benza bekangena kulomkhukhu khona umkhukhu bongahlala umuntu lapha ngakhabo. Should bekabamba inkunzi lo muntu angene kulomkhukhu lo. Avula izenke aphumele ngayo. Wena mongazi uzombona ngathi ukungenela uphelele kule amkhukhu. Yabo? So umngani wami usoluku yangitshela manje nomkhukhu uyakhala ebusuku. Yabo? Yini kunomuntu ongenayo na? Athi ya kunomuntu ongenayo but manje ngiyangimtholi. Shuthi lo mkhukhu bomela ukuthola umcasha nje yazi musanile ukushini kunokucashisa imikhukhu. Yebo. So lo mkhiya ibongakhiyo shuthi lo mkhukhu lokuthi wena mongena ungena nelokhi yakho nechini yakho. Mara imbobo sezenziwe yangithola. So umkhukhu nje ukuthi nawo ngibonga I think bebana lento ukuthi abawukhi ngoba yazi ayikho into ongayitshontsha ngayo. Not knowing ukuthi sokukhona umuntu obamba abantu inkunzi estradini agijime angene phakathi kwalomkhukhu aphusha izenke aphumele ngayo. Asazi bekaphelela laphi from akaphumela ngale the back opposite. So makusesenjalo ke i-timer balibamba inkunzi le time. Mama libamba inkunzi libuye the next morning. Shuthi ngiyabona bathi mabalibamba inkunzi wabona la uthi ngena khabo. So libuye the next morning the man. Ngibanjwe inkunzi la umuntu wakhona uphelele la ekhaya. Athu anti no ufike kahle wena manje kahle uNkulunkulu ukuthumele. Yabona nombali bayayibamba inkunzi. Hawu. So manje mina futhi manje ngifelane lana ke. Ngifela ukuthi uma kahamba ngoba there were times beka kuma social worker yangithola. Akhuluma ngale case le yokuthi ngifaka uanti endlini ngisaphathekanga kahle. Yawazi ama social worker ansho mina njenge accuse yami ngizwe ebuhlungu umngani wami phela kumele la yakhona ngenaye khona yabo. So maka kuma social worker nginaye ngithandaza naye. So then kufike lo muntu athi no kufika lo muntu obanje inkunzi uanti uthi no wena ufike kahle ngoba abafana lo mfana wala ekhaya uyayibamba inkunzi akadlali. Kushuthi nje mangahlangana nawe uyaqeda. Athi nomngani wakho umfishana uminyamanyana nje athi hayi ke lo uzima kakhulu. Awu athi mangayi mina advice engakunika yona ukuthi yobabophisa ngoba hey mabayeka kubona labantu ngeke uphila we bayabulala labantu. Awu usho kanje hayi shuthi lo muntu aye police station yabo makafile police station abophise makabophisa amaphoyisa asifuna ngasithuli something like 4 months ayasifuna wasithuli and ayakuthi siyabaleka asibaleki shuthi mawafika njalo thina siceda ukuphuma asitshele lo anti atandifuna amaphoyisa nini thina sithi hayi lo muntu lo uqalele istory zakhe yabona asimthatheli ikhompyutha hayi uqalile lento zakhe lo anti ngoba siyamazi umuntu vele ukwazi nokucreate istory dayi ngamnaki yabona asikwazi ukuphikisana naye emdala phela yabona sivele sivume sizithulele yabo asolokasho lento for 4 months amaphoyisa asifuna ngasithuli asolo amaphoyisa afikile zangangitholi andibuzi ukuthi anifuna masimbuza ngaleso sikhathi ne uanti kuthi asifunelani ukowasho yena ukowasho athi bathi nibamba umuntu inkunzi yabo asihleke nomngane uthi ngoba futhi inkunzi kanjani thina usaziwa sikabafundisi kawo come on ake kumuntu ongakubamba inkunzi ofana nathi thina sithatha ngathi alahlekile yabona asimthatheli ukuthi manje uanti lento ayikhulumile istory ukuthi sikhona yabona amaphoyisa asifune for 4 months angasitholi asibheka amaphoyisa soloka sibheka masibheka amaphoyisa
ngelinye ilanga ke sekuphelele 4 months athi umngane wami khumbula kahle kwakuyi 6 August ngithi mina kumngane wami hey indoda ngiyamfonela ngithi usually besilala esontweni ngama Fridays yabo. So this time mina nomngane wami decide ukuthi no asingayi sizayo kuyisasa Sunday. Mina makumele ngiyesontweni kusasa ngiyamfonela le ndoda siyesontweni kusasa athi ayihamba ngifuna ukuwasha mina ngiwashini eningi angaka impahla zami eziningi ezingcolile ngangithola chance yabo. Ngiyesontweni mangibuye esontweni ngithola lo muntu wenza iwashing down ndoda khani uyicala hayi sengibuye police station mina manje police station boyenza ntawo anti lento beyayikhuluma iqiniso siyafuneka police station it's been 4 months how it's been 4 months isifuneka police station manje wena ubuya khona athi akahle kahle bengiboshiwe makabathi abakwazi like bathe ngibuye nawe yabo. That's what they said to buya nalomngane ngithi manje bakuyeka kanjani ngoba phela songaphakathi police station kumele ngabe uboshiwe angisho uthi no uya explain istory lo muntu lo mase kambona uthi hayi angimazi lo muntu yabo. So kube athi lo muntu lo abangiphi phone abangithengele ifone then ngizocisha icala kula kuvela khona le ndaba bengisho ukuthi bathi thina siyabulala sidlali sibamba inkunzi. So lo muntu lo ukhuluma lezi zinto kule CID le CID malibamba lo mngane wami lithi ndoda ngizwile nina bathi niyabulala bathi andlali niyabulala nibamba inkunzi bathi na operator nje lapha kahle kahle lo mngane wakho lo mnyama lo omfishane bathi uyinkinga yabo. So athi lo muntu no party abathenga ifone then mina ngizocisha icala usho kanjalo yebo. So ngathi bamiyeka kanjalo uthi ndoda nayi ke indaba lo muntu uthi simthengela ifone ucisha icala angithi hayi asithenga ifone athi usho kanjani ngithi hayi phela masithenga ifone futhi icala selfone silenzile athi uthi siyaboshwa. I think mina Khotman ukuboshwa kwami ukuboshwa kwethu it was God's plan. Yeah, it was God's plan. Ngithi no hayi as turn phone if we have to ukuthi siboshwe siyaboshwa I kuphi khona uthi umngane wami ushoka ngithi asicina isibinda ngoba savuma lento le sithathile le phone lo muntu what if siyayithenga buya athi asimnikanga iphi proof ukuthi sabe siyithengile and noma singavele court sithi hayi siyithengile utosho into engihlala niyenza yabona ukuthi manje sesoboshela into esingayazi hayi sikhuluma kanje kuyiSunday angisho ngibuye esontweni athi Monday ke bathe ngivele nawo siye lapha yana police station masifike police station ithi le CID yamadoda ke seniboshiwe asho ukuthi nina niboshole 1 2 3 4 5 yabona sesene phepha la khona bangichaja ngalo ngikhumbula kahle okuyi 6 August yabo basichaja ngecommon robbery yabo beyinama docket ayi2 elinye lithi common robbery elinye lithi robbery elinye elithi robbery bathi thina sisebenzise isiphethi illegal firearm leli lithi common robbery statement sezichu uthi thina simshaye ngelitshe la ngasemqolo wawa sathatha ifoni yabo ayithiwa amadocket ayilapha yamani Khotman bekwenzakala enye into isitoko sakho noma ngisikhuluma ngazi ukuthi udala umuntu ayikho lento ayikhuluma but there were 2 dockets now. So ithi le out CID madoda niyamnika lo muntu ifoni ndene acisha icala mina ngiinsisting ngithi Khotman hayi akho foni esimnika yona yabo. Ngiphuma kanje endlini ngitshela umama ngithi ngisakhuluma icala ebathi sithathe kule phone senyama explain ukuthi 1 2 3 athi no house la yakhona uyoboshwa ke kubuye
ngithi hayi mama ngeke ngiboshwele ukuthi ngithatha ifoni engingayazi uyazi angitshonti kwawe athi but ngiyakutshela la khona uyoboshwa athi angeke ubuye wena ngithi hayi maGrisi ke uMaGrisi lo muntu onokuboniswa ke kwesinye izinto ngithi hayi siyayidelete okay ngoba nahluleka ukukhipha amafoni anahluleka ukuthenga ifoni awuvumi mfethu wena ngithi hayi mina ngivuma ifoni asiyithengi CID baphoyisa phela ngeke masithenga le phone should thina le siyayazi le phone siyalazi cha athi usho kanje ngithi ngisho kanje ngithi hayi asikwazi ukuthenga ifoni singayazi athi okay hayi no problem mosho kanjalo ke khumulana amashulesi yabona sikhumula amashulesi sikhumule amabhandi yabo asithatha imini nathi niyazi ukuthi seniboshiwe ngithi hayi amawe ukuthi siboshiwe umngani wami akakaboni nekusena ukhona ucanga ukuthi nje sizithatha imini sizophuma athi ni awe ukuthi niboshiwe nje ngithi no mina ngamawe umngani wami uvuma yonke into hayi singene eselini futhi kwabe kusekulate sithathe sifakwe eselini silale khona manje masolala aziboshwa angisho phela thina siyaqala ukuboshwa masingena ziyasibuza lezi zinto manje bafethu niboshelweni yabo sithi thina abathi common robbery yabona nesibhamu esingekho emthethweni hayi bafethu niyenzile le nto asiyenza but ayazi bafethu wenzani ningasithathi state lawyer ngoba state lawyer sonifake enkingeni phela state lawyer umntana egovernment kusho zona la sesela epolice station kanti ziyasicisha lezi ngathi zibonile ukuthi lezi ziyazibhazela ziyaqala ukuboshwa sithi ningavumi state lawyer okay hayi nomngane wami sihamba nomcondo ukuthini sesimamelele ziya manje hayi sizivuma state masifika sivela lapha ya first appearance bathi hayi madoda neyifuni lawyer I think that day la magistrate bekazosiyeka singaboshwa maka because I still say uboshwa kwami it was God's plan we had ukuthi siboshwe yabo masifika lapha sehale asibuze futhi lezi prostitute ne asibuza singasanifuni sithi sizozikhulumela ayile magistrate isibheke kabi man uyakhuluma ngalele yazi ke bane language yabo ke according to the section of what yangithola hayi labantu bathi bazozikhulumela la thina ngisho sesicama ukuthi vele sokuyilanga lokuzikhulumela sesiphakamisa izandla sifuna ukukhuluma icala magistrate athe yeke into engizoyikhuluma nalabantu batshele behlisa izandla behlisa izandla zabo behle bayamgodini manje silwela ukukhuluma yabona ukuthi hayi man ayisho nithe sila sizokhuluma bathe phansi sesiyaphansi semgodini manje sesifaka kwelinye isele shuthi maboceda ukati labe sifike nabo maso attendile mangabe they find you guilty or back remind bakufaka kulelinye isele shuthi uyahamba ke mophuma lapho yabona uyakuphi Bosberg suthi manje athini magistrate athi remind to Bosberg asinike idate yabo can't recall the date kahle singene etruckini yabo masingene etruckini siyahamba sihleli phambi kwenye out yabo la uthi yasicocisa silazi jela ngisho thina sibona nje itransport isisala isisa khona hayi sicocise la uthi bafethu niboshweleni asitshele okay yabo shuthi lesicocisayo ibhekwe yenye ehleli ngapha yasicocisa bona siyacoca nalo si free thina yabo masifike eBosberg le ndawo ukuthi mani ngathi ungena komunye umhlaba man mawufika lapha ya awuyezwa man ukuthi la man konto echinjayo man I would say it's prison omunye umhlaba straight mawungena lapha uyabona na ukuthi hayi no leli jele
awusesafika. You know what's painful? Into angizwisa ubuhlungu kakhulu lapha. Bonke abantu azange babafayisa inyawo, maka yimi nomngane wami kuphela basifasa inyawo. Asishanga ama 2 step. Yabo, sashiswa ke sishayela ama 2 step. I felt ngathi that's the way bengifila ngakhona, ngifila ngathi yithi ama criminal dangerous ukudlula wonke umuntu. Washawa nge 2 step, yabo. Shawa nge 2 step nomngane wami. Siyahamba ke sifike reception. Bazikhipha lezi zinto siyahamba. Hey 224. Hayi siyahamba. Easily out to be speaking. Ithe madoda ningavumi kuya ngale ma section. Bazonibhayisa mara. Ithe athi angada bayahlaba. Bazonibhayisisa. Tusho kanje. Simanje senze njani? Athi hambani nekule ya prison order leya. Nifike nitshele ukuthi nina nibancane ngicela ukuthi banise ema-single cell. Asazi nokuthi ama-single cell. Hayi ngigijime ngekule out ye-prison order ihleli phansi. Father right man. Hayi besicela uke ema-single cell sibancane thi. Ubiza father. Angisho ngizwa bathi father nami sengiyafaderisa. Yabo. Ithe ngifuna ukuya ama-single cell sithi hayi man la. Yabo. Masima usoloko ubiza lezi yabona. Ubiza ezinye iboshwa yabona. Ayibiza usoloko ubiza amagama. Yangithola ubizwa amagama yangithola ukuthi yiwe ngala vele yabona. Sesiphume kule sifikele phansi kwe-cage nyana kanje yabona. Sabekwa la eceleni. So ngabe kasabiza lezi kumele zengale ma section lezi indala yabo. Bear in mind nathi sibadala. So masime phambi kwale prison order lithi maliceda ukubiza laba abanye libuye libheke thina yabo. Libheke impintsha yami ishanga intshebe vele. Wena umdala wena. Mele ngale ma section yabo. Singincengele ngithi ngabhaziswa intshebe umfana lo mncane ata indala le. Yona sana ufika ngalunga bhayisisi le intwana yabo. Abize le intwana ezincane athi so squad lapha squad nazo singena. Manje masingena sekusebusuku yabona. Sifakwa ezinye manje angazi bazibizana sigcoka ama jacket amnyama ngikhohle bazibizana uthi lezi izikade ebusuku. EST yeah basifakwa EST. Masifakwa EST asazi ukuthi besileliphi. Ngoba sikazi asange sike silale vele la. Asazi ukuthi bathi besilele thina sithi hayi asazi sekuqala impama lapha. Awazi kanjani bolelephi yabo. Sesishawa ngempama khona lapho. Akuvele enye out. Manje ngilwela ukuthi mina nale singahlukani yabo. Ngifuna ukuthi singene eselini eliwayo yabo. Ngoba ingaba usizo kimi nami ngaba isizo kuyo. Angazi sohlanganani ngaphakathi yabo. So ngilela ukuthi la siyakhona siye sithu yabona bayavela labafana kugcwele man hayi ispace somuntu e1 vele kumemeze enye e1 lapha yana bihlala eselini e1 lentwana yabo. Masingle cell marihlala i1 ivele imemeze to space yabo. To space father to space yabona mayithi to space kanje prison order lidonse mina ngidonsa umngane wami. Ithangena lani ngoba nazi ukuthi nilalaphi kahla singena yabo. Masingena la ntwana iblumi one from what I see bayibiza uStina. Yeah bayibiza uStina out yakhona. Ayilela selincane lela impete ile scaffold sakhona siphansi phezulu ne bese kuba ibasin inyana itoilet. Yabo shoot manje nje sincane man stairs mhlambe ngathatha 3 steps sofikile lapho uthatha 3 steps buyele emuva sesiphelile ispace side naphambili into enjalo sincane lesa space yabo. So masingena kanje oyi1 wethu kumele alale embhedeni oyi1 akana space and mina ngithi no sogidla sonke nontwana ngithi asogidla sonke ngoba umngane wami iyale lo Stina ithi ayenzwa leyo nto la bazonishaya ekseni. Awu basishayelana ngoba silele sonke akunanda wathi hayi sizomemeza sibacele umcamo isponge
ayimemeze fade sponge yabona bakhiphe mina ngoba yimbe nganandawo oba sikhiphe si2 leyo landa ingubo mina ngiyolanda isponge nengubo asifake kwenye indawo nje nezipontshe eziningi nengubo vela ngicove ezi2 nesponge nale icove imgqano amathatha ezi2 nesponge singene sibuyele emuva sa masifike selini uStina athi kithi hayi madoda mina senginesikhathi ngiboshiwe futhi abantu engigangeni nabo babalekile kutholakala mina ngiyiwa so akwazi ukukhulunywa lami icala ngingakatholakali lethu so yazisisa ukuthi senginesikhathi eside kangakanani ngila ekhaya ngithi sithi okay athi manje aningibekeni emhlabeni manje kwenzakalani ngaphandle yabo so mina ngithi kuyo ayasina izitori eziningi ezibuya ngaphandle athi okay yini ningangixoxela yona zithatha ngasingaxoxela izitori zeBhayibheli yabo ithi ayikhuluma asixoxele ngoMoses sixoxele ngaboMatthew yabona sort of like we preaching to this guy yabo masolo si preachela ayisimamele awuthi amisimamele isibuza ama question yabona ngenye ngiyibuze mina ngithi ndoda le story ziyake inspire nathi no ziyangi inspire atha ngithi first night ithi manje ufuna ukuthi ithi yini enye into eniphethe engangitshela yona ngaphandle kwale story ngithi asinakwayi but isiphethe uJesu singakunika uJesu thina lathi ithule kancane yabo ithi ninganginika uJesu sithi you know what man le story lesi whenever I tell it to people they hardly believe it ne but that's why I'm saying it ukuboshwa kwami it was God's plan ukuboshwa kwethu yabe kuyiplan kaNkulunkulu I still say it even by now it was God's plan so lathi ithi okay nginikeni lo Jesu wethu asiyenze salvation prayer umthandazo wokusindiswa ayisindiswa yawo sithandaze nayo masithandaza thina we praying in tongues angisho ngezilimi sithandaza ngezilimi ithe manje inkulumo yenu imnandi manje yabo anikeni ngifundise yona sithi angeke sikwazi ukufundisa but we can load you singakuthandazela uNkulunkulu akugcwalisele ngomoya engcwele uthandaze na we prayed with the guy seka receive uChrist wathandaza nangelimi same day wathandaza nganelimi same day so we started preaching sasekuseni masoloko sikhuluma la ngaphakathi kunalezi ezimemezayo ngale kwelinyisela le ntwana lezi singene nazo ezinye sezicalile ziyakhala ngale angazi zenziwani yabona sekukhala impama khona lapho yabona so kunenye yaseKasilam lapha yana esithola bayibiza ukuthi uMazambane igama layo iboshweni empintsha iyamemeza lapha ithi hayi lesithina abafundisi labo nyabazi abafundisi labo ithi le madoda kanjini ngabafundisi vese ayishezwa sinika uJesu singabafundisi ukubona umuntu sekasindisiwe ne ukusindiswa akusinto ongayibona ngenyama ukuvuma ukuthi uJesu umsindisi wakho believe ngenhliziyo usho ngomlomo yangithola once you start believing ukuthi Jesus Christ has died for my sin and I believe what is in my heart lumthandazo sikushiso wona ukuthi angiphathanga bengizokusho lani une scripture sakhona esifakazela lento esisho so le nto leyo ukhumbula it's not physical you can't see it with your physical eyes but your spirit can receive it once your spirit receive it automatically whether you like it or not you start thinking differently you start acting differently because so sekukhona into engaphakathi kuwe so uyafana nomuntu mhlambe sithi maybe lo muntu lona utshontshe something and then ayibuza lento noma ngaphika kangakanani but phakathi sekunalo chintsho lo lokuthi khona into esengiyenzile la and akumelanga bayibone into engayenza ngayo into engayenza nje ukuphika
noma nga-actor kangakanani, but deep down unalento ethi you did something. So nalapho when you say salvation prayer, you might not see it physically, you might not hear it. Awungeke uzwe nento ikhuluma, because these things are spiritual and it goes straight in your spirit. You get transformed and be renewed. Mangithi be renewed angisho ukuthi uzoba musha ebusweni, but in your spirit. Yabo. So almost like an hour sesikhulumile lo muntu khana amemezo munye athendo tabeka labantu efonini shuthi kune plug lapha yabo. Le plug leli bakhiphe yabona intambo ze plug ngaphakathi bakhipha ne plug. So kusela ipipe. Lo muntu makakhuluma lapha kulela plug. Uyayizwa ivoice yakhe, it's ukuthi yabo uTestina beka abafundisi efonini sekazwile ukuthi abafundisi yangithola le yamemeza hayi asibeke efonini sesiyabuzwa yena nanibuyapi ni sibuye Thokoza kuphi nendawo hayi Everest Testina eyabagcwali labo babe niphendula khona efonini la silapha efonini sesidinga sekasibizile uStina esondelana efonini madoda so wenza njani ibeka indlebe lethu makakhuluma nje iyaphuma ivoice yamuzwa bese phendula mina yabo naye bekathola ichance yokuphendula yabo. So le ndoda leyo iyasazi uMazambane sesibize ngamagama yabona ungibiza ngegama lami lasebholeni mina wathi Mbilo yabona. So simenyezwe ke sikhuluma emafonini siyakhulunyiswa emafonini ke manje yabona. Siphendule lokho abasibuza kona. UStina umamele ke yabona. Asicoce ke silali yabo.